Belum sira Kristo ya bibanidane hosilori ita atu hatene kona ba inferno bazeia ba Biblia Sagrada ni hanorin. Inferno lahos reino diabonian nebe diabo bele ukun spiritu at sira ho ema at sira hotu. La iha indikasam husi Biblia nebe hateten inferno hanesan fatin basira nebe salanaing nebe sira bele moris livre hanesan iha mundune. Iha lingua original Novo Testamento iha liang Grecia iha istilah tolo nebe usa ho dihanaran inferno refere. Primero Tartaros, segundo Hades, terceiro Gehenna ou Gehenna. Tartarus usa dalam idadeit iha Biblia. Iha segundo Pedro capítulo 2 versículo 4 hatetet nune hanoin tok uluk bainhira anju balu halo sala maroma castigo sira i suesira ba inferno iha neba sira saidadur iha rekua kleang nakukon odi hein to maroma zulga sira. Iha Judas capítulo 1 versículo 6 mos hateten nunemos anjo nebe husik tia siranya kenar no siranya hela fatin maroma kesimetin sira ho korenti ya fating nakukun laran ho dehen lorong nebe maroma ktcm hotu nyelian. Acordo tur Biblia iha segundo Pedro capítulo 2 versículo 4 ho Judas capítulo 1 versículo 6 katak inferno nudar fatin ho dihadadur ansu at sira ate loron nebe maroma se halo zulga hasoru sira. Hades ita hetan dala sanulu iha Biblia Novo Testamento. Iha Mateus capítulo 11 versículo 2, capítulo 16 versículo 18, Lucas capítulo 1 versículo 15, capítulo 16 versículo 23, Apóstolo capítulo 2 versículo 17, versículo 31, Apocalipse capítulo 1 versículo 18, capítulo 6 versículo 8, capítulo 20 versículo 13 y 14. Hades laos destino ikus bahirak nebe mate ho kondisang rasimu ka hewai Jesus mai be idanenu dar fating castigo basira ate lorong nebe ema hotu apresenta iha trono branco do julgamento de Deus. Ita belehare iha Apocalipse capítulo 20 versículo 13 ate 15. Hades mos nudar fatin haketak entre ema pecador homaromak no ema pecador la belah laise susi naba. Iha Lucas capítulo 16 versículo 26 hateten entre imi ho ami nebe hafai husirai kuak nebe klean nune sira nebe husine atu ba iha neba ou husine ba atu mai iha ne la bele tambane escrita teoria konaba ahi hamos pecado ou purgatorio la iha base ida husi Biblia sagrado ka la iha indikasam husi Biblia konaba purgatorio no Biblia la hanoring konaba purgatorio. Gena ka Gehenna dalla sanulu resing rua traduz no dar inferno. Ida belehatan ya Mateus capítulo 5 versículo 22, versículo 29, no versículo 30, capítulo 10 versículo 28, capítulo 18 versículo 9, Marcos capítulo 9 versículo 43, 45 no versículo 47, Lucas capítulo 12 versículo 5, Tiago capítulo 3 versículo 6. Onde husi hirakne Jesus nyalia fuang rasi gena haturuba lembah hinom nebe konsegi halo saifating ho disakrifika la bariki sira foba dewa moloke ita belehetan iha dua tawarik ou segundo Crônicas capítulo 33 versículo 1 até 6. Fating refere iha Jerusalem liur parte sul fating ne ideal ho di bele suelisu ate animal ni isin mate no ema criminoso barak ni isin mate mo sue iha neba fatin fuer nebe ahi sempre lakan. Iha Marcos capítulo 9 versículo 44 Jesus usa hodi hanorin hodi fo imazen kono ba ahi inferno bahirak nebe la simonia nudar Salvador genamos sanaran mar de fogo ka lautan api no sedeit magnyanaran la hakere ke livro moris suetamania ba iha mar de fogo refer Apocalipse 20 capítulo 15 ema hotu nebe la coisimo Cristo tama hotu iha neba nune tasi entrega ema hirak nebe mate iha nyalaran no fatin mate biang no reino mate nian nebe hanaran Hades entrega ema mate sira nebe iha nyalaran
no se sulga sira tuir sira ni attitudi durante sira se moris. Nune se soe tu mos matibia no reino mateniang kahades refere ba ia ahi nebe lakang na lihun hane santasi. No se deit magnia naran lah kere ke livro moris nian se suetun nia ba ia ahi lakan na lihung hane santasi nenyalaran. Apocalipse 20 versículo 13 até 15. A tu terus a inferno refere se acontece literalmente calae a proclamar sirania babe moris nesse halo sira terus liutan liu fale terus ba generasi. Inferno esencialmente no basicamente hanesan condição ida nebe do kusima Roma nia presença bodik bahirak nebe lakoi duni simona Jesus nudar siranya nain no Salvador. Tambane ita hotu precisa simu Jesus nudar itanya nain. No itanya Salvador privadamente ya itanya moris. Atu nune belehetan moris rohan layak. Iha João capítulo 3 versículo 16 no versículo 18 hatete. Tamba aman maromaknya domim bot mai mundo idane. Ate ni haruka ni wan mane mesak mai. Nune sedit maktau fiar ba iha nia seila mate. Mai we sehetan moris rohan layak. Sedit maktau konfiansa iha nia seila hetan kaistigu. Mai be sedit maklafiar nia iha ona castigo nyalaran basa nyelafiar ba oan manemesak nyanaran tambane atu hetan moris nebe hak solok iha reinu lalehan ita tengge simu dunena Jesus no tafiar iha nanya oan manemesak nyanaran no iha Roma capítulo 8 versículo 1 hatete nune seila iha tan ona castigo basira nebe moris iha Jesus Kristo. Acordo tuir Biblia ni hanorin, ema nebe simu Jesus, no moris tuir na Jesus, sira seila hetan tan ona castigo, sira se hetan moris rohan laek, basa iha lalehan la iha tan ona terus. So Jesus statement for moris rohan laek, ema nebe tau konfiansa ba mundo, ema nebe tau sira ni neon iha mundo, sira se hetan castigo, no sira hola parte iha reino matenian, ka ita hanaran dehan inferno nerasi.